Anga na ilabo may nabolianggo na ayo na ilabo may soli kiwana kalo sa sinraw chiko. Na tithe na offering and the tugune chiko. Dua na katini sinraw chiko. Vosotia ngori nondo. The lordship. Ngetugune talengo. Lordship, the shepherd leave the 99 and went for the one, the lost. Kenda na ibagatawa anggo sa tal may weekenda. Lestel may na boss nikolong getuguna bango chisu. Kendo na ibagatawa nga. Leba manda na diwa sang mulkadi o lebang karamay nandua. Saya alichi. Elebu tu nandua chigungo. Abalit kenda via kaulo tu chigo pertani ya kena bonotan taleso. Ebina kangor. O ko manda nga menda lang ngaina nito ni bangor na wekanda sinrao chigo. Amale kanan renre. Sinrao la ko chigo. Sinrao chunga. Yeah, na lost image in our church today. We are not going out, my friends. Then we cry, salele manito, ramgo, willy. Our census has gone down, the Methodist Church. How may be that 200,000? No kilachuga 200,000. Ange lutu chungma, sange bizanko 192,000. Oh, tamani. Alawibe. Kaya bangangan doon na sir ni Walele Mwangwe. Na ivakatara more than no. Sin more than no. More than no. Give up. Si Piera, sesetu. Abuna Wesley indona ruana abula south. Aunque abuna uchunga. Nalabna serle bungo ne bakatawera modeno na si Piera. Sesenonge tu da gendo esenga taltala. Ora si Piera modeno ne bakatawe sesetu. Sakandi na bekaya Asesenga ne bakatawa sa modero na si. Dabi sotang manangani serengo. Amen? Maybe nakachunga weekend. The sense of loss today. The Walisitel Mainakasa, I'll just finish it quickly. King David lost his image by committing that terrible sin because of the lust of the heart. The extent of sin he committed, even he ordered to kill the husband of Bathsheba, Uriah, in the battlefield. And because of the lust of the heart, yes, he took Bathsheba. Because King David was just roaming around doing nothing. He was idle, sitting idle. And he saw what he saw. He saw Bathsheba was bathing. Kabina kabina tangan ni mesarabat juga untuk marami sisil. Siang itu non isul. Kita main nandongan tu kuna nasisinro. Ya. Iruchugani naba no mukuni irokin. Onge iruchug. Sisinro koto. Iruchug na banua daga chigo na unangona. Iruchug na banua daga chigo na kakase. Iruchug. Sisinro chigo tuitebita. Leda kabsar na nebal baladaya. Mana ba? Meleta ngani baka wele chigo sindola kala kaba. Ngonanganda ba wele. Ko chikenda sarang setan kina banua da. Nabawele kota man ndamdabua. Idle sitting bring poverty, my friends. Otiko may raki. Kemisa kanang gasil ker chingan dana kap karentos man nito ngona ni bunaw. Na ker nga bambim. Ngongon matay kinuti tinungu bunaw sin madaw na bunaw tal sa. Otiko may raki. O tete. O samer ni karabendo na tete ni ndobu. Matay ni ngolo mundo tara na tete ni ndobu ya. Ngaraba binaka. Ora na leto koro may raki to sangay poso sa chiwa. Banda ba? Non to umbenu ke velo man ndobu. O sangay bini chigo non to umbenu ngay ko tatanchu non to. Ngay tango ngay wango chigo na lewni kor. Sa tal nom to umbenu go to mika chigo may betu mo ka man nom to umbenu lebungo. Sa umbenu ya Tete, rauch ko na ilabo. Laba. San ram na buchi ko ragi sa rauch ko na ilabo. Sasto somichi ko na kaya laba kimay. Sindam wele tu. Songa so pikendang gwenda sabi ang garabi chunga. Tete manda. Te manda ndo nomu ndo na longen nom tabioka nandalo. Vinaka binunggu bagataw sa tete rauch ko keto sa tete so na ubi. Araw chik sa naubi.
Rauchu sonandalo. Ndon rau 5 bulan nandalo ketu sate rauchu. Benar apa? Betul ketu bawa rauchu kena bosnya mbak kau dagli. Na bawa rau. Kun bawa rauchu kena tak cuma dona kan matak. Bawa rau me bawa rau binak. Amen. Amen. When you sit idle, my friend, it brings poverty. And many of us are sitting idle. Bring back that image of Christ so that we walk. Oh, na numero da kama na history o taltala. Unwolle kila chigondo talita tanga na history. Ye nunguma kay sulilay. Ebna nga. Na history da kap chiga onga wili ka chigumay nomningas sarga nomningas. Everything go michisu babinaka. They took Jesus. They worship Jesus, my friend. Na history ni lotu. Le subatale na kama kao ke kai binaka do toramai. Wala siya may nakaya. Or nangase relako, rambuno, era taumbale, era kosoma na wai. Era rambeta na ulibalua. Kendango via chico na pajero. Araula may lebu chico na kete. Alele manda na pajero. Langan do tamlalaga. No kalaga. Buli mandan do na lur vital. O deigo kuni buli do na lur ker. Libir na tal me taka. Libir na tal. Ngona le wale setal mai na image ni lotu waisle. Kandin. Bring it back. Bring it back, my friends. Harauta na boli lor. Tombale manda. Wando ose manda. No digo mai singato ko se bata Nakada ka veo nga se Lucas no tagaba. Lako. Okay chico no ne ben sindo Vandenberriau. Lako vasangra no mula no monsa lako lebesiko. Mongi se singa. Kata na singa se liwa menadava. Se tau nauda. Oi ko mola ko chico nga. Kendango tau nga bango nauda nda sa tutubi. Na tutubi ngai solinga ngonum retirement. Kuaro teman na tutubi. Praise the Lord. Yeah. Nakaba na inaki ni kalau. At tumalaga may nakalaw naka. Mendadagalaka. Lebala siya may nakango. Harauta na bula pa wele. Tamata nga do pa wele sindo dagadaka. Tugin nga. Do dagadaka. Nalingay sindo dagadaka. Yan ang ramdabua. Nasyang bawi kundo ng buli manray. Napanikya kamanda ni sinrawi ko. Kito may law, kito kilachungan na pancake. Naka. David lost that image, but one thing he did. What he did? He returned to the Lord. How? By repenting. Praise the Lord. And this morning I'll call each one of you. Repent of your sin. Repent and bring that image of God. Vebutuni, my friend. Vebutuni, chico. Vebutuni taka no muy bala. Lasu vechisu. O ko volata no mu kovalta, o ko volata no mu da. Who carried your sin. Come back to Jesus. Come back to Jesus. Vebutuni taka no muy bala. Na ngoni sala nga menda lasu kibu ana kalo. Na ngoni sala ndundo nga raw wekenda. Na ngoni sala ni vebutuni. Vebutuni may loma. Ko chunga na vebutuni ke. Sakadi nga bangon da sa vivi chuko nga mai. O takol salak chuko nga mai. Alestale iya tal langunyang gon. Kila na na vebutuni. The change of attitude and a mind, your soul and spirit. If that is not changed, my friend, no repentance will come. No regret is there. Praise the Lord. Amen. If you regret, that is repentance means you regret of your sin. Change your attitude. Besauta ka na mo lang gori. Kila anda na ka ore de chungo na bawele. Go. Sa bawele takikan do setan ni nada mo go. Ay do sa ngaluchi. Nada mo go. Telepon may be. Telepon din nga ni telepon kondo di ba singa ni setan sa solibikan. Asenga na kango sa asenga ng bula. Yali nga na telepon ni wow saya ni ng bula. Yakep kaya liu chisu. Sindo na ka. Mekuha ko niya yali nito telepon. Meron na ba? Elemu na ka chugulom telepon. Lago chugo na phone, lago chugo na Facebook, lago chugo lemu na ka. Ngai rango chugo na linga mo zawiri chugo bango, zawiri.
Lebu ni the wiri na linga muwango na numa wiko talanga na the wiri chiku. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. I'll end my sermon, sir. Jesus called Peter and said, Simon, do you love me? Simon, do you love me? 3 times he asked. He never called Peter, he called Simon. He called again, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lamb. Again Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Wakanir chikonungu sheep. I live in the Wakanir kenda chunga. That time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him 3rd time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you, my Lord. Amen. You know everything. Simon, but he denied Jesus 3 times. This is his confession. When Jesus was calling him so that he can become established on this rock, the church that Jesus wants to build. Praise the Lord. Praise the Lord. He asked 3 times. He never called Peter. Remember that he called his real name, his origin. Simon, Simon, Simon. Dilam bate sinamberi chikuni toko bate chikona bewekani bat kay chisu eva muri chisu wale tunga. Kenda ngodra inva muri chisu sindo tuna nonda sema ve chisu ven kava wana yalo tambu na gift ni yalo tambu melak mai weekenda. Eh? How tami tarongo chiko chisu ve Simon. Simon, do you love me? Do you love me? Do you love me? Gaya. Sa vosa tanga Simon geka. You know all things. God knows all things, my friend. Nakaloy kilal kede na kao da kabo chingori. Kao bunia. Kao da kalo chico. Nakalo kilal bina chico no mubulan mata bina ganiko. Yeah, no na bebutun and he denied 3 times and he went out and the rooster crows, not the chicken, the rooster. The rooster crows 3 times, then he remembered what? The words of Jesus. Praise the Lord. Lako itumbang kay tangyaso. Kenda mo tangyaso. Eko sambo tangyaso mbata nubuko numuy balbalada. Have you bitterly cried to the Lord because of your sin? He bitterly, the Bible said bitterly, he went out and cried because he betrayed and denied his Christ, his Lord who saved him. And in time that the Lord Jesus Christ to be supporting Jesus, the disciple ran away, my friends. Kenda ndobaya. And the sakadibi tol mai sinidula. On dami chico nangona sakadibi chico melao chico mai metoriles. And the nakano we alrao chico sinibosanga. Ngone ni lobeti na kobelta yeranro. Erangay vasuko chico mai, but nidaba. Angona mendadula and the erangay bese. And the gasolata chico ngalungaluna kobelta yo kenda. Erangay la coloto chico. Bosutiao. Ya nakandin. Ngono ni dola kabelta ni dolata. Dende se daba dolata chikunga. Modolata ne kabelta mate ne kamodaga bebutu ni manda no muy balbalada. Ne balbalada ngangor endo bata hota kanon de seme ko wana kalo. Ana mata binakani ko na kadibeti ko nom nimbula. Sini kadim na lum na kadibeti ko nom nimbula mo lesu wana kalo. I'm calling this morning, may you repent to the Lord. And ask my praise and worship team and I'll ask Reverend Koroi to come and offer a prayer. Please, wherever you are, you can just lift up your soul and open up to the Lord this morning in repentance. So I ask our evangelist to come forward. Amen. Praise the Lord. As they sing this bhajan to call, stand wherever you are. Anong andur chukin and duri. Lavet na lumuwana kalaw na mumbula. Kaya kau sa vebutun niya matawin na kanikuha. Vadamboran nung maso ni vebutun. Repentance today. Today, Jesus only can save us, no one. Jesus can bring back that image of God into our life, no one else. Sakrati ko na. प्रार्थना में जो कुछ मांगू पूरा करो अरमान सारी कथाएं
are all sinners and fall short of the glory of God. We need to repent. All men, if we are men and we are all sinners, please come to the Lord. Dolawa chune lo wana kalo. Keva ka enda tamata ibalabal. Romo tolu rusublo tolu. Romo ono rusublo tolu. Sa isaw ni balabalada na mati. And a free gift of God is eternal life. Sa soli wale tube kiando ya. Singa lebe ni kuwa. Dava bene Vinaka ni rani bata gilabi kiando na alotam. En dua na mataka me vangwa na conference. Sianga ni sambawi ada bandua menda saraba chumai. En dua na sokalo menda mai kabibi bata kedekina. Menda rani lesu. Sabe butunitaka na nonde ibalaba. Nda bandi tani kuwa ninda sa tamata. Dia na tamata ibalabala. Enanga isirek ngabe Jesu Kristo. Lawa chuna londa. Rere tumbe kana bengati. Na loma da. Na duindu na kanda maliwa. Sa kena mataka Vinaka ni kuwa. Watu sana no mumula. E sanga ni mula ni lotu ba Kristo na duindui. Dui vosa. Na bengati da tu na kanda maliwa. Sa kautani. Menda seraki menda ngalala. Mendua na ilang labo melako kina na lotu Wesley. Ena singa ni mataka. Sa sura chukina na kabe na mataka ni kuwa. Let us come to Jesus. Commit your life to Jesus. Don't commit your life to sins. Please, my brothers and sisters, come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. Kalau cina lomo, waktu sa cina lomo bula wana kal. Waktu sa, onda itu dua na sangani pambulai kanda. Onda dendani lotu na sangani pambulai kanda. Only Jesus can. He's our Savior, our Redeemer. He's our Deliverer. He can deliver us from all bondage. Na beso tu no lotu Wesley. Rani serek yo kwa na singani kwa. Na buko Jesu ndo ha. करूं